Panoniji, u ravnici, žitorodnoj, postoji slama kao otpadak od osnovnog proizvoda Panonije. Činilo mi se intrigantno vidjeti da ono što služi kao otpadak ili eventualno kao materijal da se napravi strašilo protiv ptica, da to može postati materijal za umjetničko izražavanje. Kada pominjemo slamarstvo, uvek pokrećemo jedno osnovno pitanje problema. Naime, problem je jedna igra na oštrici noža. Naiva će se ovde pojaviti kada Ana Milodanović izlaže svoju sliku ili plitki reljef ili neku poluskulpturu, da tako kažemo, koja se zove Rit. A ona je, recimo, već u toj prvoj slici napravila jedan tako veliki skok da je dala jednu čistu svoju fantaziju i imaginaciju. Svi smo mi to vidjeli, ali nikoga nije na taj način interpretirao, nikoga nije na taj način prikazao. Svaka od nas, svaka slamarka, da bi bila sigurna da će imati dobru slamu, onda digu do svoje bašče u svom vrtu, zasije malo žita. Od ove vrste slame se najčešće koriste pletiva. Pletiva su vrlo važna za svaku sliku od slame i što na slici ima više pletiva, kažu da ona više vridi. I tako da sam ja onda dalje radila i sveti slika i ne sveti. Kad mi kakav padne na pamet, ja tako pravim. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam Duha Sveta poslao. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam Duha Sveta poslao. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Umjetnik je taki da ne može trpiti da ne radi ništa. Dugo se može misliti, to je tako ko vulkan kad se otvori, niko ne zaustavi. Taka je umjetnina, taka je narod umjetnika. Ono što me se sviđalo uvijek je ta njena originalna, recimo tako naivna, a ipak vjernička duša koja tako vidi. Kroz tu sudbinu se osjeća tuga onih koji su prepušteni sami sebi, a to su uglavnom slamarke, a u širem smislu to je i taj bunjevački narod.